October ni somni le pakua zirtop ni ani a INP Mizo Channel Thlir tu te chibai ule Myanmar boy na hian top lam a hnai lo hle ni na lang an ram chung mun tam zo ka mobile manga internet an khoi thei hlom lo wangin kan thu riat hi tle min atlai pha ta thin ni na langa hei hi thlir tu te pon min lo hre thiam ram don ni ati kha kanan soi masa anga voina than tlang khopuin chiat na rap thlak tak ato le thu telin Myanmar ram chung mun ranga chanchin langsar zual kan ngai thla ho le don nia September ni somparu khan than tlang khopui kha terrorist ten an hala in som ni emovel zet akang khania khata tang khan PDF lampoin khua chua san po athazok mai thei antia wangin mi pui te chu an tlan ta a terrorist sipai te chuan du tokin in an chubala thil an ruthina chu PDF lamin an kap le thin boka nimin pia lamte khan puan tura kan ti kan lo puan maya oma chu than tlang khopuya in lian deuh te chu sipai nan rokna samai ti thu khani in lo hreto thevin kan ring October ni som ni le pakua voin chomadar som chhovel khan sipai te le CDF lam anin kap le a anin ka na chan po an mani than tlang lam chanchin hretu kan zo danin sipai te chuan mi in rok tumin kongka an chubal le a chu vele CDF tenen anin kap ta ngalani CDF lam chuan sipai pakhat an ka hlum ngal ba ka asilayan lak sak boka ti chuan terrorist lam chuan ral thuam lian an ka zui ba ka buaina chuana lam CB Bank omna veng chuan chung lam chu voin chomadar som pel vela tang khan an hal tanta a chomadar som pakhat vel kha chuan in som pakhate motal chu akang ral to anga an ngai thu the chinlan post chuan a soya chonudar ni lama chuan khopui chung mun thum la ya kang maya chuak to ani hetiang zela akan chuan in tam tak akang ral ngei don ni inalang atia the chinlan post chuan update siam zelin voin chonudar thum le chan ve vel khan post asiam le a chuta chuan than tlang khopui chu in somli le somnga inkar vel kang ral ngei tur an rin thu a soi le a ti chuan tlai lamdar li le chan ve vela update asiam le a chuan khopui chung venga la ya kang meya chuak to ani tu ma thel tu om chuang hek lo chu in somruk chuang akang ral to ania an ngai thu soin chuti lai tlai dar li le chan ve posa siam lai mek po chuan alakang chun zom zelani ati boka he post kan siam felmeu hi chuan than tlang khopui chung mun tam tak hi akang ral treu to nge yinarin om hleni terrorist sipai ten Sakain region huam chung bi ka along min taya operation an nei le don antia Chin state lampo hi alaral muang viu chuang don lo ni na lang nimin pia lam khan ha kha atanga falam lampana kir le ta terrorist te chu kalimiu lam anzu thleng ta a ma se October ni somni le pakua tukin khan kalimi watangin sipai motor som panga Chin state lama an chhole nia soyani a heng sipai motor te hi falam le tidim lam kalna kongpeng tai ngen khuwa a om hunan khuar lai lok ta phot ni in voin chundar som pani le chan ve vel kha chuan an soyani Chin state chimlama palet wa khopuya chuan October ni khat khian sipai council thlop na demonstration nei turin veng chung le township huam chunga kholal rang ten thupe kan don thu an soi ve thunga he thu hi ming tar lan lo pakhat chuan palet wa khopui chunga veng thum meuma veng yuama veng le ki nuwa kholal ten thupe kan dong ni in BBC chuan soi Myanmar mun then khata sipai thlop na lam demonstration kan mu kha sipai chung te le an lam tang te ba ka mi then khat chu hlo pe ka roi an ni thu soi ani boka paletwa khopuya po hian thingtlang kho khate mo khopui veng then pakhata tangin mi hring som thuma tanga somnga inkar vele motal la chuak thei nge turin veng lalten thu pe kan dong nia soi ani a an phur lo hle don ani hemi chungchang hi naktuk October ni somthum khian public meeting kovin an soi ho don ni om tak ani boka enge mon an zel don ni
Paletwa Township huam chunga thingtlang khotam tak hi chu sang ni le som ni kum March thla a AA sipaite le terrorist sipaite in dona wang khan an hal chenul hlom to a thi pon om treu to maya Paletwa khopui chung po hi ani nataka chuan ral tlan om khom an ni deuh tho to mai ome Sakain region Kolin Township chua lam phale khobula nimin October ni somni le pariat khan Kolin PDF tele terrorist sipaite an kap le a terrorist lammi somni le panga an thi le ni in Kolin Revolution KR anti te chuan an soi anni PDF lamatangin mi pathum an thi ve bok nimin pia October ni somni le pasari khan Kolin Township chua lam tho chau pinta khuale kachin kung kho inkar anin kap na sa hlea chumitum chuan terrorist lammi somli zet an kap hlum to a Sakain region Myong Township Nakapau khua police camp chu thinlunga thiang hlim mitorot pol intite CDSOM taloke PDF tele PDF pol rang rual ten an lak sakta a an hal chiat sakta vek PDF zinga hian manilama kan soitak mei che ho Myong Women's Warrior te po kha an tel veni Sakain region Pale Township Hlokachi khua a papakhat Kumong Sui anti chu nizandar ni vel khan tu te nemo an that ni in khitet media chuan a soya report pe tu chuan hetiang hian a soi kan muthlanin kho chunga tu te mo an lo luta Kumong Sui chu an ina an thata aruang po la chuakin thlan mola an va halani poi khoi tu te hian an mayan tuam zo wangin tu te ngen ni a riat thei mai lova dalana lo ni reng nge engwange ti po kan hrelo ati Lokachi khuwa hi inza seri vel omna khuwa ni a Pale Township hi tun ma atang to khan dalan le venglal warning an lo pek na satna Township kha ani ve reng boka tuna kan soi Kumong Sui po hi arukin sipai lama lo tang reng te po ni mai thei Sakain region vek Salinchi Township to chong khuwa po voin October ni somni le pako chun lai vel khan papakhat welu cho anti chu kongla ya tha ania aruang bel chiang tu tenan soidanin ahnung lama tangin aluwa an kapa ani po hi engwanga kap ngen ni tu tenge kap tu ti te engma riat zui tur ala om lo bok dalana lo ni ve ngai phot mayang Salinchi Township a hian October thachungin dalan nia ngai mi pali anda thato nia ngai ani a sipai lampon phar boi na sa a voin October ni somni le pako chun ringot po khan an Township chunga hian thlona voili zet a thlokwal to ni nan soi Rengun khopui North Okalapa Township a golf khelna mual bula sipai kema voin khan boma puak le boka thile hliam din munero a riat thei mai ri lo Mandalay region Sinkain Township Pale khopuya nimintuk tariat vel khan anvenglal pakhat chuka hlumania chumi chungchang investigation siama police an vakal lain bomba puak non le boka bompuak awangin terrorist lammi pakhat abaurala medang pasarin hliaman tuar bok ni in Sinkain PDF te chuan an soi uong min chu NLD hun lai atang khan vote manga thlan tlin ani a sipai council huna hian bang du mai talovin anna achun zom tak zelawangin a ina anwa bom talo lo ni Irrawaddy region capital Pating khopuya an khopui lun lai mia chunta point antia duty traffic police te chu nimin October ni somni le pariat chhun lai vel khan tu te nemo an beya traffic police mi pahni zomin tret le miat min u te an kap hlum tu te pol malak na nge ti voin thlengin an soi thei mai lo Tanin Tari Township huam chunga pawa khuwa thil du om lo tak mai thleng ve le a helai khuwa an venglal hi umin the ti ani ve thova kol ming po hi in angatam du hle ni umin the a an venglal pitu sit throi tu ni bok in chu tu ti hriat lo mai tuam rual chuan a inan huala ama umin the chu pona chuak turin an ti a ma se chuak du lovin silaya met puak ta zo ka
chu vele mai tuam te chuan petrol lein a inan hal ta a ama umin tri telin anu puile a fanau te an chung ko member mi panga an thiani tlan chuak pakhat a oma ani po hliam na taka tuar ni inan soibok tukindar kuwa vel khan terrorist lam an thlenga an khomi te churam lama an tlan chena sa le hle nia soi ani boka umin tria hian tun ma atangin CDM mi te alo vona sa thei hle nia soi ani bok Shan State marlama MNDAA tele terrorist sipai te indo na po tlema zong update kan hule ta a MNDAA lamin ral thuaman chu sak nual mai nei in voin khan an soi October ni somni le pasari chonudar ni vel khan main yo lama anin kapa chumi zandar som pakhat le minute som nga vela lung khan Haitian le phong sain lama terrorist te chuan Mungku district huam chung chi chia tlang dunga MNDAA te chu ral thuam lianin an kap zui le a MNDAA lama tangin mi pakhatin hliama tuar nge nge ni Terrorist Council chuan MNDAA kem omna lampanin ma an norvezel boka indona lian tham deuh zawk an ma chondon ni na lang Mungku phong sain lama hian October thalai hol vel khan anin kap na sato a terrorist lam chu atlom zoka an tang ta zela nimin pia October ni somni le pasari nia MNDAA sipai patrolling veivak te chuan ral thuam dang an charbel le ni in the ko kang chuan a soi karen lampoin thu chiang zok an ron update chho zela an soidan chuan KNU Brigade 5 control na nuaya Phabun district huam chunga hian KNLA sipai tele terrorist te hi October ni somni le paruk ni somni le pasari le nimin ni somni le pariat lama khan indo na voinga an machona terrorist sipai mi palian da thani anni lama chuan thi le hliaman omlo ni in dakukang news chuan a soi karen ni state Shan State nena anin rina lam mubie khopuya po terrorist tele PDF te anin machon le a terrorist ten ral thuam lian an kap deuh rengani hetianga ral thuam lian an ka awangin seka 2 venga no pakhat chu ahnung za nga le apuma hliama tuara aboralani po u2 venga mi papakhat point hliama tuara damdo in panpui ani NUG lamin voina an soidan chuan October thla cholkar thumna karmasa khan ramchung mun rang ranga indona voiza le somni le pasari achuaka sipai zani deuh thuan thi atiani October ni som pakua atang nga ni somni le panga thleng khan ramchung indona wangin terrorist sipai mi za le somkwa le pathum an thia midang liam tuar hi somli le pali anom bok ni in asoya karmasa kha chuan ral thuam ne na indo bom manga be in tha thu ti vel chu Sakain region atam bera Rangoon le Mandalay Paku region lama po atam hle bok ni inan soi terrorist laminan ka awangin mipui lam mi somthum an thia midang som ni in hliam an tuar boka tin terrorist sipaiten an man hi mi som sari le pali aya tlem loan om ni inan soi bok Myanmar ma Chin state Rakhine le Shan state lama mihar sa zual nuai thum le sing sari tetan Europoi sa in cheng makta duai li tanpuina an pek thu event noya World Food Program chuan an soi ni in RFA chuan voin khan soya European Union Humanitarian Aid Pol pakhat ECHO anti kaltlanga tanpuina pek ni in rambuai le covid awanga ramchung mi ten tanpuina an mamo zual em laya hetianga ma an la hi thilom om takani thuan soyani political analyst te chuan Myanmar boi chung changa US ASEAN le China te chu an thu a in mu chhotial tial ni in an soya hei hi sipai council tan chuan thilom om lo tak tur ni in alang ASEAN summit chu October ni somni le paruka tanga nimin ni somni le pariat thleng khan nei ania ASEAN foreign minister ten an lo rel to angin minong hlan chuan som talova ASEAN summit a hian US President Biden apo telve in Myanmar ma remna le muan na athlen le ngei theinan
Terrorist Council chu pressure apena sa hlea heiba ka China po hian an scheme holzet mai Belt and Road project a hlotlin thuai theinan Myanmar ram chunga rem na hi thil tul taknin an ngai ni in mithiam te chuan an soyani USA hian sang ni le som ni le pani khian election an machon le dona Democrats lampoin chak an du le ngei dona Myanmar ram in democracy konga zo chho hi Democrats lam chuan an diplomacy hlotlin na an ngai ve tlat maya chu wangin pu Biden a po hian Myanmar ram democracy tundin le chu ati tur poimo taka angai lo thelo ni in politics lam thlir tu cha chuan ngai dan an nei hloma pressure pe lo thelo wani an tiani tin kan soitak ang khan China po hian Belt and Road Initiative alo ruam han hian Myanmar ram chung hi apal tlang ruwa mai sia chu wangin Myanmar ram aral muan phot hi atan po thil tul takani ve chu wangin thil danga chuan in do man rengin in ho em ma sela Myanmar chung changa hi chuan US le China te hi anril ru ain mu thei nge yang ti hi political analyst tam takte mu dan ani summit chuan zo felta a ram sang hruai tu te hi amal te in an la in mungei po inarin oma chutianga om ma po in an summit chung khan Myanmar ram sipai terrorist council hi chu an ngai na to lova an lungten vek to ti chu nithum chung khan fia takin an lan tir hlom nge yani Dr. Chun Min po ena mu dan soin China le Singapore te po hian an sum le paikal zel dan tur Myanmar ram investment an kalpui zel dan tura hian NUG Noya Spring Revolution hi a hlotlin chowin an malam tan konga in hong thei chowang ti an mu thiam chuan chu sipai council tan chuan alom lo hle don ani alo ti ve boka mi then khat chuan ram chunga demonstration hi siam tul to lo sipai dowa chu avek tur ni in thanem ngai luata du thu kan sam thina ma se political analyst tamjok hi chuan ram chung mi puite hian terrorist council an du lo na hi kong sanga an lan tir zel hi thil poimo tak thil tul tak angin an ngai tlat mai boka chutianga ram chung mi puite lungrual taka an om zel chowin ASEAN po hian ma ala thei nge ang an ti ni bera ASEAN summit nithum o an zo fel nu chuan an din na ngai boka dingin ramdang mi aman tak te po telin politics sawanga mi an man zong te chu chua zalen vek to turin sipai council chu ASEAN lam chuan an ngen non le a heiba ka ASEAN statement point nga kha a hlotlin theinan sipai council lam po an phut tlatani ti an soinon le boka menong line po khan ASEAN nen kan thok howang statement point nga po zom turin thei to ken tran kan la ang atia engemon an zel don ni kan thlir zel don nia ole October ni somni le pakua voin chhun lama Myanmar ram chanchin langsar zual kanan ti chhuwa thei chu khati zong khani a thlir tu te na top thlengamin lo thlir sak le wangin in za chunga kan lo me